tubahaye ikaze ku busesenguzi bwa Pi Network, aho hari ifaranga ry'ikoranabuhanga rikomeje kuvugisha abatari bake ku isi ndetse by'umwihariko hano mu Rwanda. Tugiye kumenya niba Pi Network hano mu Rwanda ari scam cyangwa se ku isi yose ari scam, ku bantu bose bayimayininze inamenya zaba ziri kurira ku muziro ibyo wamenye ku ifaranga ry'ikoranabuhanga nka Pi Network. Ese byaba ari uburiganya cyangwa ni ukutemera impinduka kw'abantu bamwe? Ijambo Pi ryaje ari interuro n'inyikirizo mu matwi y'abanyakigali kugeza biteje urujijo kugera no ku mworozi w'ihene ho mu Bweyeye. Ariko se ubundi Pi Network niki yaje ite? Yazanywe nande? Yari igamije iki? Ijambo Pi Network, soma Pi nk'uko ubyumva mu Kinyarwanda, ni ijambo rimenyerewe mu mibare, aho akenshi bakunze gukoresha iki kimenyetso nka Pi ingana na 22 akarongo kaberamye 7 bihwanye 3.14. Byaje kugenda gute ngo cya kimenyetso cy'uyu mubare kize kuba serivisi y'abafite inzozi z'ubutunzi mu isi, cyane cyane mu Rwanda muri rusange? Pi Network imaze kwamamara nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa icyo twakwita rimwe mu mafaranga rishya mu muryango w'amafaranga y'ikoranabuhanga rizwi nka cryptocurrency. Binyuze mu ruhererekane rw'ifaranga ry'ikoranabuhanga blockchain, Pi coin iboneka bigenze gute? Ubundi ni gute iboneka kugira ngo yitwe blockchain cyangwa se kugira ngo ize muri blockchain? Niki gisabwa cyangwa se niki gikorwa ku rugero nka Pi? Benshi babona Pi binyuze mu kwicukura, gushakisha kuri murandasi, mining bakoresheje telefone zabo bwite, kandi ntabwo bisaba amafaranga yewe habe n'igipfumo cyangwa se icyo abanyarwanda bakunze ngo habe ni pesi. Ibi byatangiye agana 2019 ku itariki ya 14 ari mu kwa gatatu, ubwo umuhanga n'inzobere mu ikoranabuhanga Dr. Nicholas Kikolis n'umugore we Dr. Chengedio Fani bakoraga kuri uyu mushinga wa Pi Network. Pi Network ni iterambere rishya cyangwa ni uburiganya? Kwita Pi Network uburiganya byaterwa n'ubumenyi ufite ku bijyanye n'uruhererekane rw'iterambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga blockchain. Mu cyumweru cya nyuma cya Gashyantare 2025, benshi mu batuye mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari abari batangiye kubaza amafaranga amazu meza agura ndetse n'ibibanza bigezweho aho biherereye. Ubwo turavuga nko mu mujyi wa Kigali, aho bamwe bacukuye iri faranga rya Pi Network bari batangiye kujya babaza ibibanza bihenze ndetse n'amazu ahenze kugira ngo iri faranga nirisohoka barigure. Ni nyuma y'uko bari bumvise inkuru y'uko iri faranga rigiye gutangira gukora ndetse rikagira agaciro gakomeye nk'uko byagiye biba kuri za Bitcoin. Ku rundi ruhande hari abashoboraga kuba baratuburiwe bagatanga utwabo ngo babone Pi Network, bagasigara bakanoye, kandi abandi Pi igiye kubakiza. Gusa muri abo harimo abari bazi imikorere yayo, harimo kandi abari bameze nk'ibitambambuga, cyane cyane abafite amakuru ku mikorere y'ivunjisha ry'ifaranga akorera kuri murandasi, interineti ndetse n'uruhererekane rw'ifaranga ry'ikoranabuhanga blockchain. Mu maza ya Pi Network yatangiye ifite application yayo ikoreraho gusa. Muri Mutarama 2025 hatangajwe uburyo bwa Open Mainnet ubwo kuyikoresha mu kuyihererekanya nko kuyigurisha cyangwa kuyigura, ndetse ubu Pi imaze kugera ku masoko atandukanye turi bugarukeho mu nkuru yacu iri buze imbere. Ubundi Pi Network ni iki? Pi Network yatangajwe 2019 ku itariki z'ukwa gatatu, ku itariki 14 z'ukwa gatatu n'abashakashatsi bo muri Stanford University. Twabonye haraguru igamije gufasha abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency bitagoye, ndetse amakuru avuga ko ari umushinga mugari ukeneye iterambere
kugeza aho abantu bashobora kuzajya bayikoresha mu igura n'igurisha ry'ibicuruzwa binyuranye. Ese Pi Network yaba ihuye na Bitcoin cyangwa biratandukanye? Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Muzi uburyo Bitcoin yagiye iza, ese na Pi Network nuko igiye kutugendekera? Itandukaniro rinini rya Bitcoin na Pi Network ni uko Bitcoin yamaze kwemezwa, naho Pi Network na magingo aya ikaba igengwa n'abayihanze gusa. Pi kuri telefone ntikoresha umuriro mwinshi cyangwa ngo ikenere internet nyinshi nka Bitcoin. Igereranya rya Pi Network na Bitcoin rishingiye ku mikorere yayo. Ikoresha algoritme ya consensus. Pi Network ikoresha Stellar Consensus Protocol, aribyo bakunze kwita mu magambo y'ikoranabuhanga, aho bivuga ko aho gukoresha proof of work nka Bitcoin, uburyo bwo kwizerana, abakoresha bashyiraho security sako kugira ngo bifashe mu kwemeza ibikorwa by'ubucuruzi. Igipimo cyo kubika mu ntangiriro abakoresha bacukura Pi Network byo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita mining kuri 0.8 Pi ku isaha, ariko uko umubare w'abayikoresha wiyongeraga igipimo cyagiye kigabanuka. Kwinjira kuri mainnet muri 2025, Pi Network yatangaje open mainnet bituma abantu batangira gucukura Pi ku masoko amwe namwe harimo ayo twabonye haraguru. Pi Network ni ishoramari ryiza cyangwa ni uburiganya? Zimwe mu ngingo zishingirwaho ubu akaba ari ubwa Pi Network. Abayishinze bafite ubunararibonye. Dr. Nicholas Kekos na Dr. Chengdio Fani ni impuguke zabanje gukora ubushakashatsi muri blockchain. Ifite abayikoresha benshi. Pi Network ifite abasaga miliyoni 60 bayikoresha ku isi hose. Imaze gutangiza uburyo bw'abayikoresha kuyigura no kuyigurisha, aricyo bita open mainnet. Ibi byatumye isoko rya Pi ryiyongera, rikaba rishobora gucuruza ku mbuga nkoranyambaga nka Asides X, Bitget, Bitmarket, Bitmex na Caffeonix. N'ishoramari rikenerwa kugira ngo utangire gukora. Bivuze ngo nta gishoro uba usabwa kugira ngo utangire gucukura Pi Network. Ntusabwa amafaranga ngo utangire gucukura, icyo usabwa ni ugukora mining gusa. Impamvu zishinza Pi Network kuba igihuha nuko ntabwo iragera ku rusobe rw'ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga nka blockchain ku mugaragaro. Ntabwo Pi Network ikoresha blockchain ifite explorer rusange, bigatuma haba ikibazo cy'umucyo muke w'ikoreshwa ryayo. Igenzura n'abayihanze ikomeza kugenzurwa n'abayishinze. Uyu mushinga itandukanye nka Bitcoin igengwa n'abayikoresha bose. Ni yari ifite agaciro kanya ko kuva yatangira. Abantu benshi bagize impungenge ko Pi itazigira igira agaciro nyakuri, nubwo hari aho yatangiye kugaragara, gusa biracyateza intugunda. Impungenge ku makuru y'abayikoresha. Abantu basabwa gukora KYC, kumenyekanisha umwirondoro, bigatera impungenge ku mabanga yabo. Ku rundi ruhande, ubwo Pi Network yazaga, yari uburyo abantu bamwe basabwaga gushyiramo abandi kugira ngo ubone inyongera nka bonasi, kandi ibi bikaba bimenyerewe mu bucukuzi bwa piramide. Abandi bavuga ko amafaranga menshi azajya avamo binyuze mu kwamamaza ibikorwa binyuze mu bantu benshi bakoresha iyi systeme ikoreshwa mu bucukuzi nka mining. Igiciro cya Bitcoin ni isoko rya nyacyo turakigarukaho muri iyi nkuru yacu. Agaciro k'itangiriro, Bitcoin yatangiye ku giciro hagati ya 0.30 by'idolari kugeza kuri 0.50 by'idolari kuri coin imwe. Igabanuka ryihuse nyuma yo gutangira. Agaciro ka Pi kagabanutseho 60% kubera kugurishwa ku bwinshi. Kuzamuka bushya, Bitcoin yaje kongera kuzamuka ku kigero cya 80%. Ubu iri ku giciro cy'idolari 1.38 kuri platform ziyigurisha. Ni ukuvuga ajya kugera kuri 2 by'amanyarwanda mu mpera za Gashyantare 2025. Yageze kuri 2.90 by'idolari. Kuri uyu munsi wanabonaho amafaranga ari uhererekanwa hirya no hino ku masoko yose
yose ya Pi Network arenga miliyari 10 z'amadolari ya Amerika. Uburyo bwo kubikuza Picoin nuko ushobora kuba warakoze KYC kugira ngo ubashe kwimura Pi yawe kugira ngo wallet yawe ibe yemewe na blockchain. Kuyimura mainnet wallet konte zemerewe gusa nizo zishobora kuyikoresha nka Pi igurishwa. Kuyigurisha ku masoko yemewe nka OKX na Bitget zemera gucuruza iyi Pi. Gukuraho amafaranga ushobora kuyivunjisha mu madolari cyangwa se ukayivunjisha mu icyo bita USDT ku madolari cyangwa se BUSD nk'amayero. Ubwo rero hamwe na Trade News turakomeza tuzajya tuguma tugukorera ubushakashatsi kuri iri faranga ry'ikoranabuhanga, ariko icyo twabizeza nuko mwaricukura ni faranga ryizewe kandi ni faranga rishobora kuzahindura isi nkuko tujya tubyumva, isi igakata icyo bita ikorosi. Niba utarinjira muri Pi Network, icyo tugiye kugushyiriraho icyo bita MVT code. Niba aribwo bwa mbere wumvishe Pi Network cyangwa se wajya kuyumva ukayipinga